I pozdrav ljudi, ovdje je Stefan PC, a danas ću vam pokažem kako da imam skin u Minecraftu 1.7.1.7.2. Idete na ovaj sajt MC Skin Search. MC Skin Search. Idete MC Minecraft Skin Search Home. I sam nek mi malo čita. Da izađem iz ovoga. Tako. I evo i sad vi ovdje, sad ćete samo malo. I vidite skinove. Ako hoćete vi da gledate sve skinove, idete na browse. Malo sam, idete na browse. Browse. Ja ću ići na home. Evo vidite tu imate sve skinove, samo dok se čita tekstura njihova. Vidite ovaj skin se već, evo vidite sve skinove. Nisu baš svi, ali vidite već po neke skinove. Ja ću ići na home i odabrat ću odavde skin. I vidite ove skinove. Evo, na primjer, ja ću uzeti ovaj. Samo malo. Nemo zezati da ovaj skin ne radi. The Gamer 1. Vidite. Tu. Ajde uzet ću prvi. Koji je prvi? Evo uzeo sam taj. Nema ni za njega. A, neće zezat. Ovaj izak. Vid nema ni u. Sad. Evo, ako ne bude sad. Evo uzet ću ovaj ženski. Evo. Prije 6 dana update-ovan, ima komentara i nema komentara. I sad ovo zapamtite. Sad ću ja samo napisati na telefon. Samo da zapišem u telefon i bilješke. Brijer. Ok. Sad da bilježim. Brijer. Donja crtica. Ma nije bitno. Malo ću zapamtiti. Stvarno neću mi izlaziti. I znači kad ste to zapamtili, a ne morate ni izlaziti. Uniđete u Minecraft. Uniđete u Minecraft. Ma nije bitno kakav skin, samo da vam pokažem da radi. Ne tako. Ja ću sam smanjiti. Da ima samo. Tako. Samo ovako. No. Sad. Verzija vam mora biti 1.7.2. Idete ovdje na switch user i pišete kako vam se zove gore skin. Meni se zove Brijer. Donja crtica. Girl. Donja crtica. 2.2. Idete na play. I sad možete izaći iz Google-a
I idete na play. Inače iPhone najbolji. Samo malo. Ajde. Evo, već učitavam se. I ulazim i u Minecraft. I sad ćete vidjeti. Ušla mi je u Minecraft, idem da vidite da skin radi. Evo ću Minecraft preživljavanje, što sam bio krenuo da preživljavam. Ajde, loadujem se. Evo ga. Samo da kuniđe. Downloadite. I sad ćete vidjeti da skin radi. Evo, kao što sam rekao, skin radi. F5. Kao što sam rekao, naš skin radi. Ja još jednom da vidite. I sad ću tako. I sad morate priznati da je kuća dobra. Predobra. Ono nije baš nešto dragocijene stvari, ali to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se uskoro. Ćao!